nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze kuri mwese. Uyu munsi turi kwa kane ni tariki 19 ni tariki 20 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka wa 2025. Mwese rero nongeye kubaha ikaze kandi nizere ko aho muri hose muguwe neza. Twinjiye amakuru yo muri iki gitondo rero na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndababwira ko muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gitondo isasu riravuza ubuhuha hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Ibintu byakomeye, ibifaru bimeze nabi, impande zombi ngo zambariye kunesha no gutsinda urugamba. Za kubisobanukirwa neza ndaza kandi kukubwira ko muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru abantu bagera kuri 15 bishwe mu bitero by'imitwe yitwaje intwaro ya ADF ni mu gace ka Baswaga. Uraza gusobanukirwa neza uko ibi byagenze. Muri teritwari ya Masisi abaturage bagera kuri 2 biciwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Wazalendo ahitwa Ikarembe. Ibi nabyo turaza kubisobanukirwa neza. Ndaza kandi kukubwira yuko abitwaje intwaro abishe abaturage mu ivuriro ya Byambwe. Turaza kurebera hamwe uko ibi byagenze, ariko kandi turebera hamwe n'ikirimo gukorwa kugeza ubu ngubu. Hanyuma rero muri Butembo abaturage bari mu myigaragambyo ikaze cyane kandi ikomeye. Ese abaturage barigaragambiriza iki? Ese abaturage barimo kwigaragambiriza hehe? Ibi byose uraza kubisobanukirwa hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Ndakubwira kandi ko abantu bagera kuri 64 bose baburiwe irengero mu ruzi rwa Sankuru. Uraza gusobanukirwa neza ibijyanye nuko kuburirwa irengero ku ruhande rw'aba baturage. Aho mumeze mwaramutse gute? Gahunda z'ubuzima azifashe gute? Reka nizere ko mumeze neza. Hanyuma kandi abagiye kujya mu kazi tubifurize kuza kugira akazi keza. Abagiye mu zindi gahunda namwe gahunda zibabere nziza. Niba wifuza kuduha igitekerezo rero twandikire kuri WhatsApp nimero ngiyo urimo kwireba kuri screen zawe. Niba wifuza gutanga inkunga zo gufasha no gushyigikira murongo umugari wa Ibendera TV nawe tuguhaye ikaze. Hanyuma rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere rero mbifurize ikaze muri aya makuru twinjiyemo aya masaha ku buryo burambuye. Ni amakuru yo muri uru rukerera, nizere ko mwagize ijoro ryiza. Hanyuma kandi n'abatagize ijoro ryiza no kwihangana, ubundi ubuzima n'imigambi y'Imana bigakomeza. Twinjiye muri aya makuru rero, ni amakuru twibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byaramukiyemo imirwano kuri uyu munsi. Muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gitondo isasu riravuza ubuhuha hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Nkuko amakuru abitangaza, indwanyi z'aba 23 zongeye gusekurana na Wazalendo ahitwa Ikambi. Ahangaha rero mu mudugudu wa Irega ni muri grupoma ya Ruhago, kandi ngo iyi mirwano irakaze iranakomeye, ikaba rero iri ku rwego rwo hejuru cyane. Biravugwa ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ihuriro rya Wazalendo bari kumwe na FARDC bari kurwanira ku musozi wa Kahungwe utandukanya Ruhago na Kaniyora. Akaba ari imirwano rero yadutse guhera ku isaha 7 za mu gitondo
rero kuri uyu munsi ni muri grupoma ya Kaniyora. Kugeza ubu biravugwa ko abawazarendo bateze igico ijipe yari itwaye abarwanyi ba M23 n'abafatanyabikorwa babo ahitwa Imugogo. Ibi rero ngo bikimara kuba ngo byaje kurangira bibaye nko gukoza agati mu ntozi, birangira rero abarwanyi b'Intare za Sarambwe bahise bambarira urugamba byihutirwa, batangira rero gusekurana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi bikimara kuba kandi hakurikiyeho imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba muri Bideka na Mugogo muri sheferi ya Ngweshwe, ni muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu isasu rimeze nabi, isasu riravuza ubuhuha, umuriro watse. Biravuga ko abarwanyi ba M23 bamaze kurasa Barundi na Wazarendo bose hamwe bagera kuri 20 mu rabo, ngo hakaba harimo n'abarashwe cyane bashobora no gutakaza ubuzima isaha ku isaha. Amakuru yandi rero akavuga yuko ngo aba barashwe bahise bihutanwa guhabwa ubutabazi ku ivuriro riri hafi aho ngaho, ariko kandi bikavugwa yuko kugezana n'ubu n'ubundi ngo imirwano igikomeje. Reka twerekeze muri teritwari ya Rubero, mbabwire ko abantu bagera kuri 15 bose bishwe mu bitero by'imitwe ya ADF ni mu gace ka Baswaga. Abantu 15 bishwe n'abarwanyi ba ADF ni ku munsi w'ejo ku wa gatatu tariki 19 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2025. Aba rero bakaba bariciwe mu tugari tubiri tugize ubwoko bwa Baswaga ni muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka ahizewe yaremeza ko abaturage bagera ku 9 nabo ngo barashwe bagapfa, abishwe mu gitondo mu duce twa Kahembe, Vusanda na Acakacaka. Abandi baturage bagera kuri 6 ngo biciwe mu masaha ya nimugoroba mu gace ka Kasihi. Komite y'ubwirinzi bw'abaturage ahangahe iravuga ko aba bose bahitanwe nibi bitero nyuma y'icyumweru cyari cyaratanzweho impuruza z'umwanzi wari wagaragaye muri ako gace. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku wa gatatu tariki 19 Ugushyingo muri uyu mwaka, abantu bagera ku 9 bishwe na ADF. Muri uwo munsi kandi no kuvuga ku munsi w'ejo hagana saa 3 za mu gitondo habaye impuruza ko hari abantu bitwaje intwaro batazwi babonetse i Kasihi. Mu masaha 2 yakurikiyeho abandi 6 bishwe ubwo ADF yanyuraga mu duce twa Avutahi na Ngoyi Kasihiro, nkuko byasobanuwe na Vianney Kicwamba, ni perezida wa komite y'ubwirinzi bw'abaturage muri Baswaga. Ngo kuwa mbere w'iki cyumweru nibura abandi bantu 4 nabo bahasize ubuzima mu gitero gishwanya abarwanyi ba ADF na Muvoma ni MTM. ni igitero rero ngo cyabereye mu mudugudu wa Batiri ni muri teritwari ya Rubero. Muri ako gace kandi imirenge irenga 60 imaze guhunga abaturage bayo berekeza mu bindi bice bibonwa nk'ibifite umutekano uruta ahangaha kugeza ubu. Mu minsi ine gusa abantu 46 bamaze kwicwa mu karere ka teritwari ya Rubero. Societe civile yo muri ako gace ikaba yamaganye ibi bitero,
ikabigaragaza nk'iyicarubozo ridashobora kwihanganirwa mu duce dufatiwemo n'ingabo za leta ya Kongo mu bikorwa bya gisirikare. Reka twihuse n'aya makuru kandi mabwire ko muri teritwari ya Masisi abaturage bagera kuri 2 bishwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Wazalendo ahitwa Ikarembe. Nibura abantu 2 bapfuye naho undi umwe arakomereka bikomeye mu gitero cyagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo mu ijoro ryo ku munsi w'ejo mu gace ka Karonge agasantere ka Karembe muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturukayo aravuga ko inzu nyinshi zamaze gutwikwa kandi ngo ibintu byinshi byasahuwe. Umwe mu bakozi ubuvuzi bo muri ako gace yageze ati mu ijoro ryakeye hano i Karembe habaye igitero gikomeye, abaturage 2 bahasize ubuzima kandi inzu nyinshi zarashwe. Uretse no kuba inzu nyinshi kandi zarashwe ngo abanagiye bazisahura bagasahura ibirimo bakabyeza. Iki gitero rero biravugwa yuko ngo cyabaye agana saa 2 z'ijoro kigapororoja kugeza hafi za saa 7 z'ijoro, kikaba rero ngo cyahuye mu buryo butaziguye abarwanyi bakekwaho kuba Wazalendo n'abarwanyi ba ADF n'abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari muri ako gace. Ngibyo rero ni munyemerere mu gihe kandi dukomeje aya makuru babwire ko abitwaje intwaro bongeye kugaba ibitero ndetse bakabisha abaturage mu ivuriro rya Byambwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasivile bakomeje kwibasirwa mu buryo bw'iterabwoba. Kuwa mbere tariki 16 Ugushyingo muri uyu mwaka turimo 2025 abarwanyi bikekwa ko aribo araba mu mutwe w'iterabwoba wa ADF bagabye igitero ku kigo nderabuzima cya Byambwe giherereye muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero bikaba byarese bica amarenga yuko abagera kuri 29 abapfuye. Amakuru atangazwa n'inzego z'umutekano muri ako gace aravuga ko abarwanyi binjiye mu ivuriro mu masaha ya nijoro bagasanga abarwayi n'abakozi bahari, hanyuma rero ngo barabishe badasize n'umwe urokotse mu bari bahari. Ibi bitero bikomeje kuba inshoberamahanga ku baturage bako karere, aho imitwe yitwaje intwaro irimo ADF imaze imyaka myinshi ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage rero abo mu nzego zitandukanye n'abayobozi b'inzego bakaba abinubira uburyo izi nyeshyamba zikomeje guhungabanya umutekano w'abaturage. Ahitwa Butembo abaturage mu myigaragambyo ikaze. Abaturage bo mu mujyi wa Butembo abigabije imihanda mu myigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bwakorewe ahitwa Byambwe ni muri teritwari ya Rubero, bakavuga yuko ngo yahitanye abantu bagera kuri 29 gusa kugeza ubu ngubu. Abarenga amagana bagaragaje uburakari n'agahinda abatewe n'impuruza y'umutekano muke yakomeje kuba agaterera nzamba.
abaturage b'inzirakarengane bakaba basabye ko leta ihanganisha leta igira icyo ikora kugira ngo iyi mirwano ihagarare. Reka kandi nkubwire ko kugeza ubu tuvugana abantu bagera kuri 64 bamaze kuburirwa irengero ubwo bari bari ku kibuga cy'indege. Kugeza ubu ngubu rero ibintu byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru aravuga ko abantu 64 bakirimo gushakishwa nyuma y'uko ubwato bwari butwaye abarenga 120 burahamye mu ruzi rwa Sankuru ni mu ntara ya Kasai mu burasirazuba bwo hagati bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yemejwe n'umuyobozi wo mu gace byabereyemo yavuze ko ngo byari agahomeramunwa. Yitwa François Ahaka, akaba ari umuyobozi w'akarere, akaba yabwiye ikinyamakuru Associated Press ko ibi byabaye mu kuwa mbere hafi y'aho uruzi Sankuru ruherereye. Kongo rero ahazwiho imihengeri y'amazi y'ikaze n'inkubi zikomeye, nibyo bikomeje kugenda biteza izi mpanuka cyangwa se izi agisida zo mu mazi, dore ko nta munsi wira hatavuzwe inkuru ijyanye n'uko ubwato bwaba bwarohamye. Uyu mugabo witwa Haka rero yagize ati ubwato bwari butwaye abagera ku 120 akaba rero ngo byanze bikunze benshi muri bo baratakarije ubuzima muri iyi agisida. Ubwato rero bwari buvuye mu mujyi wa Bena Dibere ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ntago ari muri Kivu y'Amajyepfo ahubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Abadukurikiye rero mwese nimunyemerere mbashimire cyane kandi mbabwire ko tuganye ku musozo w'aya makuru. Hanyuma rero nizere ko aho muri mukomeje kugubwa neza, abagiye mu kazi mugire akazi keza, abagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza. Icy'agaciro nifuza kubifuriza no kubabwira ngo Imana ibarinde.